بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آدت دوه جري مغرب نماذ فهم ممسكتك كوريا جندا تفسير كلاهوغا أول من أم فهندي واهك دك من أسفواني سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى من سورة تفسير أقولكم أذكريد وهو أول من باني ضحى جماني كي كباكما أدي ضحى نمادو جماكما أدي ضحى نمادو وقت فايت وجكما بنينما قضاء كربدان تويا مهوريها كما كابهغتم واهك دك نماف إنكم الله رحمته ميري أقول من فشاني السورة تجي devana ayatum fashigin a devana ayatuga Allah wahi kurawani wallayli idha saja adi reganduge andirikan feturi himen wa hindu e reganduge wagutu gandevame ad saja ege mane ki reganduge andirikan feturi bimmacha feturi gane adi bingadan hama himen kan dibe wagutu sabaki andiriwumuge sawbun adi egadiyaki mistakun aram kura nida gadikama vaatiwe mistakun magumatiga nuulenetiwe bimmatiga hingabiga nuuleneti e bagutaki ei hama himenkam bima feturifa onna bagute ad Allah subhanahu wa ta'ala e kalanga iradu kurabbi komme makhluge gandewa huwa kurabba ehennama wes makhlugun gandewa huwa kurabbu ei hama ekari Allah subhanahu wa ta'ala yang hagwegamba kamen algon men makhluqun huwa kura kama banirama huwa kuran jiheni Allahu gandi ad miwah kata huge tafsil algon men kuriga suratul buruj adi suratul tariq ge tafsiruga ebata kuriya gosfa bani ad duha ge wagutu gandeba huwa wahi kuraba adi regandu ge adikam bimache feturi adi hama himenkam veriwaganna wagutu gandeba huwa kuraba Allah wahi kurabani ما ودعك ربك كالك فان غيرس كلانge كالك فان دوكشن نلبي وما قال ادي كالك فان مدوغا نورهم وديگن بس نوي اد مي آيت كمي وني مشركون ge واهكتك waruгada رد دبافا مشركون بنمون اي محمد صلى الله عليه وسلم ge رب كالك فان دك كوفا وديگن أدي كالفان دوك اللفافية إهنمس الله سبحانه وتعالى مي آية مي بيان قرباني ما ودعك ربك كالفان هدوا جنغلوا إله كالفان دوكوشن لبه وما قال أدي كالفان دك كوفا وديجم بس نوي ما ودعك ملفظ نجفواني التوديع الوداع كيو إماناغا එහෙම වීම මිතනුග මානෙකි at-tawdi' නුවත මිතනුග මානෙකි දූ කොල්ලු qala binafzu legifawani al-qila milafzu mige maneki gadaya ruliyon qila ege maneki ruliya gadaya ruliyon suratu shu'ara ge sateka fastolas avana aharu fastolas sateka fastolas avana ayatuga lut gefan ekareg fanuge qawmuge mihun kuramungen dia fahish amaltaka ekareg fan ruhi wadigen nuwakan ekareg fan ruhi wada nugannawa kam bayan koraba ekareg fanuge qawmuge mihunge gatuga vidalu vikaman Allah subhanahu wa ta'ala suratul shu'ara ge sateka fastolas avana ayatuga wahi koraba fawani qala inni li'amalikum minal qalin ekareg fan vidalu wi hamakashwarun timan kareg fan wani tiyabami hunge amala ebahi liwatuge amala gadaya ruli ara mihunge terenne ehbima qala mi lafzu negi fami wani qila mane ki gadaya ruli eru
ad kalek faanuge veri rabbu kalek faan deke kofa ewodige nuwe adi kietta kalek faanaki Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga emme lobi vetikam bodu makhluge emme he ummatuge rasula kamuga kalek faan labba fawani ei Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga emme lobi vetikam bodu makhluqa ki ei Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama bative adi kalek faana ki nabi kan khatim kurabba befulaye kalek faana fahuga nabiyaku adi rasulaku es man Allahu nufanu bane kalek faana ki man Allahu ge de khalirun kuren en khalire ad man Allahu ge alen khalira ki Ibrahim alaihi assalam ki rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fani inna Allah azza wa jalla ittakhadhani khalila hama kashawarun Allah subhanahu wa ta'ala timan kalek faanaki e ilahunge khalilege gotuga ikhtiyaru kurabba fiye kama ittakhadha Ibrahim khalila Ibrahim alayhi salam ei Allahunge khalilege gotuga hedde bigota timan kalek faanaki wes Allahunge khalilege gotuga Allahu haddawa fiye nuwata ekaban Allahu ikhtiyaru kurabba fiye أدمان الله إكلام النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب كربا سورة الطور سالس أول آية وحي كربا فبي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا كاليفان غيرس كلام حكم فلا كاليفان كتري وداك النواش فهي هم كشورون كاليفاني تمن الله جبله ومجدش كاليفان وني تمن الله جبله ومجدشوك وسبح بحمد ربك حين تقوم ادي كاليك فان تدو وداغن نوا هندوغا كاليك فان حدوا غنغلوبا الهان حمد تسبيح بدال واش ehnkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani Allah subhanahu wa ta'ala ge bellewumuge dashuga ekalaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam himayata rakatarikan Allah devvan suratu shu'ara ge duisata nawarawala ayatuga man Allah wahyi kurabba fawe alladhi yaraka hina taqum ekalange kalegfan qaim behunnawa gadiga nuwata tedu ewadaganawa gadiga kalegfan deki wadigemba ilahe wa taqallubaka fis sajidin adi sajida kon namaz qura mihunge terega kalegfan harakat teri wadaganawa tiwes man Allah ekam ballawa wadigembe ehkamu Allah subhanahu wa ta'ala evs halatagga ilahu rasula sallallahu alaihi wasallam du koshe nulabba adiketta ekaleg faanwani Allahu ge rahmata inayata rakatarikama adi de duniyega ekaleg faanuge daraja ufullevene kantattake terega Allahu ekaleg faanwani labbafa suratu sharh ge hatarwana ayatuga ekam bayan kurabba Allahu wahyi kurabani ورفعنا لك ذكرك ادي كاليغ فانتك تمن الله كاليغ فانوغ نمفلو ماتيوري كوربيمه ميتانوغا اكاليغ فانوغ نمفلو ماتيوري كوربومغ مانيكي اي بانغيغا الله اشهد ان لا اله الا الله اهنكي ومفهوغا دمكيني واشهد ان محمد رسول الله الله بنوي حقوغن الكم به اله كنوي ادي الله محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم أي الله رسولا كمغا ألو هكي ومي ميغوتا براني إهم بما بانجيغا أبدوس محمد صلى الله عليه وسلم جي نمفلو ذكر كربيتي بي الله وحي كربا فمواني ورفعنا لك ذكرك كاليغ فانا تكا تمن الله كاليغ فانو جي نمفلو ماتيوري كربيمي أدني آية إتورو شرحة إن شاء الله أول من سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك من سورة تفسير جنة إروغا إن شاء الله جنس دينا يفهو وحي قرباني وللآخرة خير لك من الأولى للآخرة متانوغا لام جنة وافوموغا بينو مكي جملة يقين قدبون للآخرة آخرتك أي خير لك من الأولى فرتما تنورن كاليغ فانن هيو اتشك مانكي دنيا ورن كاليغ فانن آخرة ما هيو كم بروغن بي الآخرة يكي أي
mistakun mahshar kurave duwas nuwata qiyamat duwas emihun mistakun emihunge emme fahuge manzila hamaya datur kura duwas eduwahaki Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam angawani adi ekalege faanattaka duniya vuren akhire nuwata qiyamat duwas nuwata insanunge emme fahuge manzil ei ma heyokam bodu ma baajveri ma ufaveri tanege gotuga Allah wani labwafa kibegento sawbaki akhiratuga suwarugega insanege lola feni fanuwa kamfatan aduwaha fanuwa adi hita tasawwurun kurave fada mativeri ni'matam man Allah wani labwafa adi suwarugega asakolu bahattawa jaageyaki ei muli duniyagava huriha echekavrenves ma heyokam bodu tanegi gotuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa koddevafave ehembima asakolu behettumataka ebenumwa kuda kuda jaaga eives muli duniyagava huriha echekavren ma heyokam bodu tanegi gotuga Allah subhanahu wa ta'ala labwafavani mihembe kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alas kam fula ulubani ko duniyega Allahu irada kurbiha duhen ulubuma akhiratuga man Allah tayyar ko debuma darmaya thawab hasil kurabuma midekamuge ikhtiyar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debuno kalek fan ikhtiyar kurbani duniyega ufaveri kanto nuwata akhiratuge bajveri kanto kalek fan benum fulu kamen ikhtiyar kurbashe ekamen man Allahu kalek fana debane at komme kas kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar kurbi akhiratuge bajveri kam ekam bayan kurba kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiban abil mualla ekalek fanu ge bappa fulu ge kiban riwa kurbi riwayat ge annani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman ادوها رسول صلى الله عليه وسلم ميستا كنا خطبة الدبية فقال ادي حديث قرباني ان رجلا خيره ربه بين ان يعيش في الدنيا ما شاء ان يعيش حبك شورون ميهكو انا رب اختيار دبافيه دنيا انا بينون هادوها كديري اولم duniyega ena benun ha duwa ko diri ulumuga ikhtiyaru man Allah emiha kadbafi adi ko bat duniyega benun ha duhu ko ulumuga itrum wa yakula fi dunya ma sha'a an yakul adi duniya matiga ena benun etchikagin ulumuga tawfiq ma ikhtiyar man Allah ena dabbafi wa bayna liqa'i rabbih ad duniyega ulene ha duhu ko ule adi duniyega benun ha etchikeuma enage haddawa gengluba ilaha badal kurma mi dekanta kun kuran kaleg fan ikhtiyar kurbani kon kametto ikhtiyar kurbuma man Allah ekabunga ikhtiyar mi haka debba fi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurbani ad mi hadis ke rawi vidalwani fabaka Abu Bakr radhiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam mi fadan hadis kurbuma akiga Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu كيرت كرباف فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إهندوغا رسول صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكالون بدالواني ألا تعجبون من هذا الشيخ مهرا شيخ نواتا مهرا مسكولي ميها أد إشارة كرباني أبو بكر غفانو كانتتكا هديغن تيباميهم هاران نوهي إذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا رسول صلى الله عليه وسلم خطباga bayan kurbani salih mihe gewah ke khayyarahu rabbuhu bayna ad-dunya wa bayna liqa'i rabbih emihe kam man Allah dunya Allah badal kurma dekamuge ikhtiyar devi mihe gewah ke fakhtara liqa'a rabbih ena ikhtiyar kuri Allah badal kurme ehbi miwahaka duniyega ulunu rangalu salih mihega wahaka kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabima kipekin hiye Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu kirt kurabani ad ehinduga fakana Abu Bakr a'lamahum bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hadis riwa kurbi rawi bidalwani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan mීහකන් අල්ලාහ් ඉඛතියාර් කරබෑෆියේ දුනියේග උලේනේ හාදුහු උලේ දුනියේග බේනුන් එච්චක්කාගෙන් අද නුවත ඒනග රබ්බා බද්දල් කුරුමුගේ ඉඛතියාර් මෑන් අල්ලාහ් එමීහක දෙවෑෆියේ ඒ හදීස් කරවි බස්ෆුලුග මුරාදකි එයි සීදා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කන් අබූ බකර් ගෆාන වර රංගලක් ඉඟි වඩා ගන්නවා අද එහෙම වෙගෙන් අබූ බකර් රදියල්ලාහු තාලා අන්හු කීත් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුඛාතබ් කරවා විදාල්වනි බල් නෆ්දීක බිආබායිනා ව අම්වාලිනා අදිකියත්ත තිමම්මන්ගේ මාම්බෆාන තිමම්මන්ගේ මුදලුන් කලේග ෆානටක තිමම්මන් ෆිදාවබේ අද එහිසාබුන් එහෙන් අස්හාබේ කලුන් නබස් එංගි වඩාගෙන නබි හගීගතුග රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ හදීස් බස්ෆුලුග ඉෂාරා කරවි එකලේග ෆානුගේ අමිල්ලා නෆ්සකන් අද එකලේග ෆානුගේ අජල් ගාබ්ජකන් මි හදීසුන් ඉෂාරා කොද්දබනි වලසෞෆ යුඅතීක රබ්බුක ෆතර්දා ලසෞෆ අද මිතනුග සෞෆගේ කුරියවස් ලාම් ගෙන්නවා ෆවේ ඒගේ බේනුමකි ජුම්ලා යකින් කොද්දබුන් සෞෆ මින් දේහවනි මුස්තක්බලුග කමෙන් හිඟානක අදි එකමකි එයි යකීනුම් වෙස් හිඟාන කමකන් බයන් කොද්දබු මටක සෞෆ මිලෆ්සු ගෙන්නවා ෆවනි සෞෆ යුඅතීක රබ්බුක කලෙග්ෆාන් රුහිවඩගෙන් වා ෆද එච්ච කලෙග්ෆාන් ගහද්දවාගෙන් ගුළුවා ඉලාහු කලෙග්ෆාන දෙවාන ශක්කන්නේ ගොතුග මං අල්ලාහ් වනි එකන්තත්ත නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙවාෆ ඒගොතුන් එකලෙග්ෆාන මකාමුල් මහ්මූද් දෙවාෆවේ අත් මකාමුල් මහ්මූදකි qiyamat duhuga alutakunge meduga hisab bellewum fettewumataka mistakun emme fortama adam alayhi salam ge gata wadagen allah ge hadratun shafaatan edi wadagatuma dannawan ehennamas adam alayhi salam ekaman uzruwari wadaganawani den efahu nuh alayhi salam ge gata wadaganawani ekarek faanus uzruwa wadaganawani ibrahim alayhi salam uzruwa wadaganawani emme fahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ariha mistakun as ekabang edunima kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah ge hadratuga mistakun ge hisab ballawan fettawa debun edi dennewima allah ekareg faanuge shafa'i qabul kurabani ad ekama vidigen mistakun kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamdu qur'ana etanuge tibegen nuwata ekareg faana shukuru ada qur'ana ekareg faan e bodu kantatta mistakunnataka koddevikamtaka mistakunnan shafaa'in hoddwa devvikamtaka ad ehemwegen etana e maqama mikiyani maqamul mahmud manaki emmeha mistakun emmeha makhluqun kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamdu nuwata shukuru qur'ana maqamake e maqamaki ad ei man allah muhammad sallallahu alaihi wasallam devva fawa mativeri maqam aden efahu mi qiyamat duhun allah devva fawa devwana maqam eki kurin dunia matiga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kit man allah devva fawa mativeri ni'matahu ga matin hadan koddabamu allah wahi kurabani alam yajidka yatiman fa'awa kalekfan yatimaku kamuga wa haluga allah subhanahu wa ta'ala kalekfan deki wadigen nuweheye ad ekalange kalekfan hiya wahikan devviye ekaleegfaan duniya wadagen nabi iruga ekaleegfaanuge bappa fulu awahare wadagen fi adi ekaleegfaanuge kirubo umurfulu ekkon hamanuwanis maleki de aharu umurfulun hamanuwanis mamma fuluwes awahare wejje ehennames allah subhanahu wa ta'ala ekaleegfaan balehettevi ekaleegfaana rakkaterikan hoddawadevi adi ekaleegfaan tarbiyat qurabana adi ekaleegfaan himayat devwana bekalaku man allah hamajaswadevi allah irad qurabba fa hisaba ekaleegfaan waslu madanden mihuriha kamen egotan allah hamajaswadevi fa'awa admitanuga fa'awa ka ege badaluga fa'awa admita asluga fa'awa ka maneki kaleegfaan hiya wahikan deviye
e kaaf ama egamane ki kalega faane ekabako ayatuga ka nuwata mukhatab kurumattaka kalega faane e ishara kurumattaka e inna kaaf minani mahzuf fa nuwata vettifa ehem bima fa'awa ka ehem wahni kurabumuga badaluga fa'awa migota gennawa fumuge hikmatakamuga mufassirun vidalwani furatama kamaki kurige ayataka qafiya egge kurabu wadduha wal layli idha saja kuriha ayata bes nimi fami wani alifaka ehem bima mitanugas fa'awa alifaka nimme gota bayan kurabu mattaka fahatan in kaf uni kurabba fawani kama dewana kameke gotuga mufassirun faha kurabani fa'awaka mifadan innama mane kabani kaleg faanan hiyawahikan devime namaves man Allahu hiyawahikan devva fawani eyavvuren ma fula gotegga ekaleg faanan hiyawahikan devva adi ekaleg faan medweri kurabba mistakunnan hiyawahikan devva ekaleg faanuga sababun huriha muslimunna gadakan devva nasru devva adi ekaleg faan muslimunge difa'uga teduwe wadagannawa bekalege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala wani labwafa ehem wegen e hikmatattaka mitanuga fa'awa kaf uni kurabwafa ewani wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka dallan ad wahiga dhari'an kaleg faana kurin engiwana nugannawa etak kame man Allahu daskoddebiye mi ayatuka mi bayan kurabani wa wajadaka dallan kaleg faana ki evves echen engiwana nugannawa bekalege gotuga hunnawaniko man Allahu kaleg faana tedumagu dekkewi ad dallan evves echen negi hunnabi bekalege gotuga ehennamas man Allahu wahiga dhari'an kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam tedumagu dakkawafawani suratul nisaage sateka terawana ayatuga Allahu wahyi kurabani wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kurin kaleg faanan engi wada nugannawa etak kamen man Allahu kaleg faanan ungannawa debiye suratul ankabut ge salis avwana ayatuga wahyi kurabani wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab kaleg faana ki kurin foi vidalwe ulu be fulen nune mane ki kiya ulu be fulen nune wala takhuttu bi yaminik adi kaleg faanuge aipulun liye ulu be fulen bes nune idalla rutabal mubtilun a kaleg faana ki liyan kiyan engiwala gannawa bekalaka vi nama ekkala kaleg faan amilla fula guruwan haddawagen ulu baniye ehem buna mi hunna kaleg faana meduga shakku jage libuni he ehennamas kaleg faana ki wahi bawale muga kurin liye kiye ulu kiyaba ulu vi befule nune ehem bima kaleg faana ki kuriga ummatahuga mi hunna gulgen e mi hun dakka wahakata bes ulum filuwa ulu vi befule nune ehem bima kaleg faana ki ebes halegga ehem mi hege faratun nota amilla fula qur'an ufaddawagen bidalu muga kuladanakan huri befule nune ehem kaleg faana ki kurin liyekiye ulubi befulen nama ekkada shakku kurabi hunnan ituru jaage bes ekamun devvafihe ad ehemima hagigatuga kiit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ei ummiya nuwata liyankiya nenge befulek gotuga man Allah labwafawani ekadeg faanan ei sharaf beri sifayen ehennamas ummatuge ehemmi hunna liyankiya nengun ei hadi sifaye suratul jumu'ah ge dewana ayatuga Allah wahyi kurabani هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أمية ميستكون جتريان أميهم جتريان رسول بيكالكو فنو بي إله يتلو عليهم آياته إكريك فان إباميهم نان الله آية تكيوادب ويزكيهم أدي إباميهم طاهر كرما مسك كربة ويعلمهم الكتاب والحكمة أدي إباميهم نان حكمة فتوغا إتشن أنغن وادب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين kuring eba mi hunna ki bayam begamba magufratu magati tibi bay kamuga viramas man Allah ekalanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam medweri kuraba eba mi hunna haggu goin ungadna wadabi ad mitanu gaves fahada ka ehem kaf genna muga badaruga fahada genna wafu muga benu makabani
ekantata nuwata hidayah boda shamil kurabun egoton ekalekfaanan hidayah dekkevi adi ekalekfaan medweri kuraba ehem mihunna bes hidayah dekkevi wa wajadaka ailan fa aghna wa wajadaka ailan kalekfaan aipuluga evves echen neti faqiru halu koluga waniko fa aghna kalekfaana tanawaskan debba adi kalekfaan medweri kuraba ehem mihunna man Allah tanawaskan debbi suratul fath ge bihi wana ayatuga wahi kurabani wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha mani tiyabami hunna libena gina ghanima mudatake tiyabami hunna Allah wa'adu kurabba fabe ad muslimun mushrikunna dekolang hangurama ko gina guna ghanima taken Allah subhanahu wa ta'ala wani muslimunna libena go medwir kurabba fa فأما اليتيم فلا تقهر كاليغفان يتيم حال كلغا ونيكم الله كاليغفان نكمتي نكره بفدان كاليغفان وس يتيم نكمتي كون نلوچه ادكيتا يتيمنا دتريغا هيوكو كانتكو يتيمنا احسان تري وداغن واشه واما السائل فلا تنهر ادي كاليغفان اريهن علم هودم ميهكو اتوجنما emihku nikamati ko nurabwashe sabaki Allah ge din mistakunna bayan ko debumaki kalegfan qurban jihi wadaganwa kalegfana hawal kuraifawa zimma yake surat al imran ge sateka addiha haybana ayatu ko wahi kurabba fawe wa id akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitab man Allah fotuge ahlu werinna ahdu kasawru hippebiye latubayyinunnahu linnas tiyabamihun na bawale bi fotoga wa ecce ehem mistakunna bayan koddenuma wala taktubuna adi en ebbes ecce banghana nukuruma man Allah ahdu kashawru hippewi fanabadhuhu wara'a dhuhurihim ehendem emihun kanta kurigotaki emihun e wefawa ahdu nama emihun uwali wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith adi dannashe kalegfaan go veridas kalange devvi ni'matu ge wahakan kalegfaan wahaka dakkawa ulubashe man Allah kalegfaana gina guna ni'mat take devva fawe e ni'mat tahu ge wahaka dakkawa e ni'mat ta faalu kuraba e ni'mat tan Allah subhanahu wa ta'ala kalegfaana devvi kamattaka shukuru werwe haddwashe ad mitanuga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi mukhatab kuraba fikam gawinames mi amur kuraba fikam gawinames mi amuru ge dashan e kalegfaanu ge ummatu ge emmembes badegen dane ehbi ma Allah subhanahu wa ta'ala algon men devva fa wa ni'mataka shukuru werwe e ni'mat tan heogotuga beenun kon Allah ruhi wadigen wa gotuga e ni'matuga beenun hifumaki e algon men komi hakos kurang jehene kame ad mihai sabung algon menge mirege darsang hamaji fa wa bagutwe samavi adi algon menge mi surabes Allah rahmata ko nimuni insha Allah taala miyanna haftaga algon fashani mi surata jehigen in suren ad ay alam nashrah laka sadrak e suratu ka tafsir Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmennaki hiyobas aha hiyobas qabul kuraba kam gala bash amin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك